warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepukna pungala ta'ala ke hadir. Alhamdulillah si mata-matai nasabak pamasina pungala ta'ala padang kamana ki nawiring hidayah yiwani nerulik pogo ipasuran na pungala ta'ala iya kotania hidayah sila deki pogo ipasuran na pungala ta'ala magai nasabak dina pitas selikna dina pada pasuran na punggawai pitas selikna menyamang ipugau tapi pungala ta'ala suruki dina pitok ko dinoy napa ni iya ko pasuran na pungala ta'ala ipugau nacacca setangi nacacca setang gangkana makadana bita may yahdillahu fala mudhillalah nigi iwiring hidayah pole pungala ta'ala digagawad di pakapusa-pusay digagawad di mahalangi ku pungala ta'ala maringi hidayah amo parenta marajing ipagauto na reko ang kahidayah. Nabi Ibrahim alaihi salam isuro gere anakna andai kata tanya hidayah dia boleh pugau anak nilo igere tapi nasaba angka hidayah waling Nabi Ibrahim no bimadecing ya anakna ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka nak lo pujila dak kona tapi wi taila lepatin roku na suruh kaji pungala ta'ala gere kona fandur madza tara maka musa dipatujumu na aga sa di pendapatmu andai kata Nabi Ismail denakan na hidayah tatay na tolak tapi nasabak hidayah aga nasang Nabi Ismail ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin mo pagaw iaga nasura pungala ta'ala taruntu ka matu asuri mondri sa isa ka anak sabara terus ang hidayah ambo isuro ku pungala ta'ala geri anak sa dia to watun na milo na geri anak setan lata memuka bertindak Ibrahim anak millau-lau matoa manonangka dicumupi musalai mulau mak dakwah batto mulisu
Batoy na pakuliso. Melo si ko gere. Wala parutong ko Ibrahim. Bati na si tangi mahalangi. Tapi nasabanakan na hidayah. Miti batu Nabi Ibrahim narimpa isitan. Salay. Iya pasuran na pungal ta'ala. Maka diabadikan ketua menrek Makkah melempar Jumratul Ula. Permusuhan antara Nabi Ibrahim dengan syaitan laknatullah alaih. Setannya dia dapat turan no. Napudangi bainina, hajar. Karolah kay mumilo nagiri anakmu ini. Manangka pasuran negara ipungan ta'ala. Maka dari siti hajar iya memang ko pasuran na pungan ta'ala. Amo iya sa dia to'y gere. Miti to'y batu na rimpoy. Ia badikan dengan melempar Jumratul Wusta. Oh, Ismail buat di calolowo ko anak ya limihati ng magko. Ismail, ambo mo ba na mo gere? Di pang ganat tawi ko. Tapi Nabi Ismail nakan na to hidayah miti to'y batu. Magi ko nagiri kambo ko. Pasuron na po ng Allah Ta'ala. Miti to'y batu na rin po maka diabadikan dengan melempar Jumratul Aqabah. Jadi boleh maka ketalu tuh talu irempa. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Batina setangi menggoda, menghalangi telus lapa ambo indo anak. Tapi lagi-lagi hasanadita mayyahdillahu falamudillah. Nigi-nigi iwiring hidayah digagawan di mahalangi. Hidayah na wiring ipung Allah Ta'ala ihe. Di nahalangi ki toko, tadi nahalangi ki balu-balu, tadi nahalangi ki anak, tadi nahalangi ki jama-jamat. Tatak kilau. Iya nasaba hidayah boleh pung Allah Ta'ala. Mapamula mero setala tamamuka de metona melo nerkipogoy pasurana pung Allah Ta'ala. Yang kana nilaw resimo ko pung Allah Ta'ala pun alenga umur silampe linoy. Agum pagaw. Melo ka pa kalonto-lonto anak apo na Adam. Barang kau si bama tu ako narakal ituno. Nilaw matoy. Maka di pung Allah Ta'ala ni. Jadi terima tu perluan na setangi he. Di gagaseta mati ko di panakama lino. Dito nang katulang kalikaryo ka kaseta mati ko panyingkulu iro la foto Tapi biasa kiming kalinga, ni mana isetang. Ya kumakay. Bosi-bosi wala kaso nasang ni mana setang. Berarti pede mega tu pala setang. Apa mimana na din ang kaneng kalinga mati. Mako mimatoy. Itarima parilawan na. Alay umur silang pelino. Jadi pede matoy lino. Pede mega setang. Pede machoy lino. Pede mega setang. Ang kaseta matapataw. Ang kato tahu mata pasitan. Kiga bahaya. Kiga bahaya. Tahu mata pasitang atau sita mata patahu. Ia ko tahu mata pasitang. Wadiki salama. Apa naperita to lari. To lari. Kaya lampir. Lari, wadiki salama. Tapi ko seta matap patau ada ni taibati. Si bawa ki mandre, si bawa ki minum kopi. Si sana mak de, welanya jompe ko. Ay seta ngon na matap patau ni.
Iya bahaya maromo dia nirisan. Ko setan mata patau. Maromo ki tertipu. Tapi dia nulen mana ki setangnya nare ko marapi ki ko pungala taala. De. Na pom itu pungala taala. De mulai mali atakku i marapi ko ya. Iya tau marapi ko pungala taala. Lai puji, lai sayang, iatoro, mengkalinga baca, pogok pasuruang, niniri papesangka. Ye, tau macawi ko pungala taala. Ya kong kamanu mabasa, manu ta mabasa, magabati panri. Ya langi warra, kur, ang kamana matdapi mapito-pito ko 5. Matangangi manre isapu-sapu. Kanjak pemanuk kue. Tako angkay apoy memanre manuk kampung. Nenek kanjak pemanuk tu macina lada apa kak mande manuk kampung nenek. Maka day nenek ay dewaleko na ay dewaleko. Upo jilada manuk ke mabasa. Mapato. Wo di minangka. Jadi aga pa doon ini. Nakadai ko pa dyan ako manre na manu. Yang katumanu ko malayray. Yan na rumurengkor. Masya Allah. Yan na rumulaluray ko din ulit dapi rengkong. Rempa ipiso dyan. Nak bereng mato ni apa malayray. Makoturo po nga latala ro. Atan na po nga latala mabasa Ang kesetangin milaw makri po nga dewaliko. Dewaliko. Yan na tumala malayray. Yan na tumala De mangkalinga baca Isur masampaja tiya yobi masapari de namelo. Yan na tumala. Atakut aja mulai. Dia mulai malay. Makanya ro na yobi anggota yobi bali boleh supaya angka ki macawi ku pungala taala. Iya to macawi ku pungala taala lo mo ya dale ni tere. Ikarau ka manu mabasay. Capuy matu okko pala 5 na punana. Nakapese tali. Ay melomopi na aling na warra si Baskong. Be si Bakoro. Si Bakoro, oke Bakoro na pandre manu. Unro na pujin na maduna. Tapi matangangin manre tu nakapesali na kontrol. Tali. Ay masoni. Nagatang jolo Bakoro. Magi nagatangi apa ko'y pandre tarui na bani tali matu. Makoto ni ro tau na puji punga na taala. Ya le dalle masempo dalle na. Tapi amo pi ko sempo dalle na, ya konite punga na taala ditari. Apa magay? Ni galak da si matu dalle na, nalupa isi maturu Ya kumega si zaman nama tu, desi na sampajang. Sibu si, desi na lumak birjama. Jadi gatang joro dalle na se. Jadi ko tau marapi ko pungala taala. Na cipi-cipira ki jolo pungala taala. Aja mo ta masalah paham. Na puji ki pungala taala tu. Apa detan na makka na puji ki pungala taala. Na lapor ki gangkan na terlena ki okoro dalle okko jama-jamangi gangkan mo sampajangi deto. Tanya apa puji itu? Agak pada pancingan. Katu meki pala bale lopo. Mau lopo to pancing. Tapan ya alamatu deh. Pancing. Sini nang masalah malah bingkah deh. Maka dagang maki amo mabela ka pungala tanah pandre to. Iya. Manuk malayre ipandre mato. Tapi maga bati na pungala tanah pandre. Ikaraw ka mo to warra tapi amporam ni. Tak besi-besi. Tak terre-terre. Angka manu. Nanre cede. Na 2 talu melok manre si jaguru jolo. Mak bitte jolo napa nanti.
Makotoro to mabelek ko pungala ta'ala yampura bidalin. Marumuk si gajak-gajak jol. Sini no masalah malabing kaninya. Makanya macawe ki ko pungala ta'ala. Denun le sitangin malak kinari ko marapi ki ko pungala ta'ala. Tawiringi hidayah din lima le sitang. Tapi sigilingan na wa mayyud lilhu falaha diyalah. Nigi tau rigalyok ko pungala ta'ala adam mudega gawad di malingi apatiron. Dega gawad di malingi hidayah ko pungala ta'ala pagali. Amo nabi, beneng kamu pa nabi monrin nabita, nabi no makatobah. Denul lenakan na hidayah tau igali. Kamu rena nabita na pujilad. Mapamula aru atau nabita ni piara. Pak Guru mampi bembe. Maraja-raja Pak Guru dangkang. 25 tahun nguruk na ipak botingi. Pak botingi nabita. Ilanti nabita mancaji nabi umur 40 tahun. Mendukung iramurena. Wih makan jalat itu agama inure. Kan jalat itu. Kan jalat itu. Maka dia bita taman ni pale selang amure kotis sama kada makanja. Aga naseng. Aja na utama nak masiri ka. Angkat tu bujahil me cacaweleng nga he. Nisa makasing agama he tapi masiri. Iya naro na cacala da pungala tala ko irisang makanja gagana to masiri pogaw i. Gangkan na onro chay na pungala tala lattu mate Abu Talib. Dia na kan na hidayah. Dia na tama sala na mate. Waktu na madang madararing na bitta. Paumiji cicang amure la ilaha illallah yakumu pawi cicang wewai ko mata sulimonri. Menurut riwayat na paumu sa isipolo minamate. La ilaha lapuni. Aga betul na de gagap buang mati ni. Ya de gagap buang na mati. Dia na kan na hidayah nabi dakwai. Nabi ta sendiri caloy. Dia na kan. De gagam mulim maling hidayah tahu na galipo ng Allah Ta'ala. Mati ni mak dari mo nabi ta. Buang takka ka mancaji suro. Mada talenga kekuatan untuk malingi hidayah amureku lo pujilat de. Lo pujilat de. Ibalik ko pong Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta. Majapui ko Muhammad. De mulim malingi hidayah. Tawe amo manimu pujilat de. Amo mo puji dia boleh maling hidayah. Dia boleh maling hidayah. Nabi podang. Apalagi di bukan nabi. Aja ni di maling hidayah bani newe deh. Aja ni di maling hidayah anak deh. Itu le. Nabi lay podang tanay ko maling hidayah. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi itu pun Allah Ta'ala naweringi hidayah tau kegi na poji. Kegi na poji pun Allah Ta'ala. Mo tau majasipa. Tita makokoy. Tapi kung ka na poji pun Allah Ta'ala sipa ko tu capak na matu na kan na hidayah. Ya kung kato majasi pak tita, aja mo tau dia timita. Uragai bawan ni naidi mancaji asbab hidayah. Idi nasabari na kan na hidayah. Idi nasarang muragai mobi gangkan na kan na hidayah. Iba ramya karesoy. Aja tama cay mitay. Wadi jadi majasi pak tita tapi angka nasabari matu. Iya narot makuragi gangkan na idi nasabari na kan na hidayah. Sini na masalah malabi yang kadere.
Pangluta Umar bin Khattab. Waktu na dia panatama sallang, liwat jana kedona, mega dosana. Melo naunu na bitta. Kadai ara ni gamelo wat dimuni Muhammad siratu onta. Wah, iya pa. Maka ditawe ikameto mi wat ding Umar degalan ni. Oh, nalay padan na si banyaran na nalobolana na bitta melo impunoy na bitta. Kay Sa'd bin Abi Waqqas. Kinrobel Umar. Ni kalomuni Muhammad. Muhammad tanya tahu batu. Ang kamuren, ang kasumpuloro, ang kasijingnan. Naburok ko to. Makabalay ba to? Mega baca tokoy ko sada. Saat. Barat tama tokoy niya salah pala. Maka day saat sila loko boleh. O ko nabita tama na salang. Maka day Umar, iya pala kumaku itu, iko jolo launo. Maka day Sa'd bin Abi Waqqas manasatuni siyamba Umar. De lagi lau salah pumimewa ko. Apalagi salah na, matesahi ka kumukala ka, na ditoji mukalaku. Belum tentu to. Oh, si rampu kepada. Mageratai Sa'd bin Abi Waqqas. Umar, riwat tumbade pemumate penasarang. Anrimmu Fatimah binti Khattab tamatoni salah si balakai. Anrimmu makunreye Fatimah binti Khattab tamatoni salang. Macam rupan Umar nataro cai. Keluarga aku apale marape tama salat tuh. Napatami padana napal lobolana. Adik na. Isalimu pinagora. Buka itanga. Matangangi pengajian ilalang. Matangangi baca kita. Kasi di sahabat yutu isa yasang Khabbab. Ya ku guru tak kasi makan lakak ba. Matangangi baca iro kita Khabbab. Nakada Umar buka itanga. Lari maka cubu lakak ba. Apa nakada Umar angka ya kon ka Umar angka leto alungi. Maka licubu. Fatimah atau adikna nabuka itanga iya to nabuka tanga iya to tap papalepak na Umar. On rusu na palepak na Umar pue dua timui. Niti dare. Iya we ko lakay ni pun royawa to pa. Coba ni maja guru Umar na papaja. Nitay tak berberero lembar-lembarang ayat na pungala ta'ala. Maka dari Umar. Agay tak berbere. Maka dari Fatimah. Ada na pungala ta'ala iro. Mika bacay. Deh na wad di mo baca. Cari pa ko. Piko. Cara na wad di lo baca iro. Naka na mesti dio kajolo. Dio pacik kajolo. Nah. Nompori si Pak Maturu. Ilalang atin na Umar turut dio pure dio na bacay innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Langsung macam mengaji deh panatama salah macam memang ni mengaji Umar macam baca ini. Purana na baca. Wah, tanya aja pada culi-culi salangnya. Iya ko maku miloto tama salang. Batina pun latal maling hidayah. Miloto ka tama salang ko maku Masui lah kak bawa poli makan cubun. Umar, weng kalingala na ditamilo doang. Puang parajai agama salangnya imagi Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Hisham, Abu Jahil esang. Ipatalarm itu Abu Jahil ambok dongo. Tapi asalnya tuh Umar bin Hisham. Ipabatoy sa langit puang nasibay barana ya dua Umar
Umar bin Khattab ga Umar bin Hisam. Ternyata Umar bin Khattab ipite ku Allah Ta'ala. Degagalalan na kupak kita mata Umar na kena hidayah. Degagatong dakwai. Degagatong loy bolana. Sementara Umar bin Hisam atau Abu Jahil karuai pulona Nabi talo bolana makatok-katok tangan. Mu'bi tama salang. Tapi de na ipiti ko Allah Ta'ala. Tapi Umar bin Khattab de nang kanayokbi. De nang kanayokbi. Aga pala pasabaran na pasabar karena makunray yaitu adikna Fatimah binti Khattab. Jadi luar biasa itu paling nareko angka makunray berkorban untuk agama. Luar biasa batina pun Allah Ta'ala mapuji. Sampai Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara adiknya Fatimah binti Khattab. Sini no masalah. Majasipa pa kita mata. Tapi ang kasipa na puji pun Allah Ta'ala ko Umar. Gangkan na nalapas sabarang adiknya Fatimah. Gangkan na tama salam. Aga sipa na puji pun Allah Ta'ala ko Umar bin Khattab. Logir nirita. Watun na tama salang Jumaile. Nanyantara untuk masyahada. Puray masyahada. Makutano ko nabita. Tama na salang. Aga lupugaw. Maka din nabita. Agya gimwi talaw jama. Iya tumupugaw. Agya gimwi talaw jama. Nah. Iya ron nabita watiro. De pagaga jaman na lain. Sangat na dakwa bawag. Di pagaga sampajan, di panisuro, di panamiraja na bita. Di pagaga puasa, dyan mana. Saka haji, di pagaga. Dakwa bawang. Maga dakwa na bita watpiro. Nasaba di pagaga parenta tarang-tarangan mak dakwa. Iya na ito na pagaw inabita dakwa dari rumah ke rumah. Nakato tacirici di boleh. Ang kato na bukarang itanga, ang kato na makadakaday, ang kato na rimpa itay onta, ang kato de sisa na bukay tanga na. Dupa-dupan na uloy nabita Sehingga nabita ko uloy makdawa kwaro, makbaju putih, makudara liso na taro tay onta, irimpa Gangkan na. Naitay Umar, talungaso ni Umar nitay nabita makdao makwaro. Makaday Umar, gapawat tu. Napura ko makwe itu. May naya. Umar ambil alih. Maga batina Umar. Kindro-kindro ang kataw mega. Okor makdao. Lokko yolo na kabay matangangi matawa po. Watiro. Matawa pa, di na para ba't na matawa pa makukwe. Ba't na matawa pa, teka ang kamalojo-lojo matawa pa. Onro janar, matawa pa matawa, tapi di na para, hindi. Matangang matawa pa, ko kakbay. Naminri, narampu ipadan na Umar. Niga de na milo tama sa lamakukwe, sila lona, lauleto tachi-chi alona. Umar. Degaga mulit tantangi watbiro. Degaga mulit tantangi. Maka sininang kay hadir tama mana salag. Spontan tama salag. Migalada to tama salag watbiro. Wanina kay malika Jibril no. Muhammad. Surah na Ta'ala. Sahabatmu Umar. Napay talungas so tama salang. Tetapi ringkis 10 matu di antara sahabatmu tama suruga. Nang kalingay sahabat lain. Manang ka? Aga pas sabarang Surah Ta'ala. Nabita de meno pawi, de na melo baliwi, de na melo kapaw-paw. Di na padi marumo ko ang kapakutana mo, de diris ang ibalito. Muruto di kapaw-paw. Maka din nabita tayang ni. Kung nga Ta'ala pa bali, apa mo ya dito pahang.
Aga pas sabaran asilal napoy talung ngasot tama na salang ang kada jaminan na po malaikat Jibril maka ringkis 10 matu tama salang tama suruga. Aja nih. Engkana pung natala bali. Irwan niro turutongi surah Al-Furqan ayat 70 untuk menjawab daripada pertanyaan sahabat. Agana sepung Allah Ta'ala. Wa man taba wa amana wa amila amalan soliha wa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Nigi-nigi tau toba na pagasingi asing karuan na ripung Allah Ta'ala na pamakibua amala na pagaw inadita amala soleh. Wa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Mereka itu aku gantikan kejahatannya menjadi kebaikan. Uselewi dosa na mancaji amala. Dosa mancaji amala. Jae mancaji decing. Pikutan namiga. Tan na mariolo tama surga. Namiga mimat dosa na. Naiselay mancaji amala iro dosa iro. Tan namiga. Jadi we makasila datupet tau mega dosa na he mainga. Nah, iya tu makada pung Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Pung Allah Ta'ala malak na poji tau tobae. Naya tau pacingi alena. Na puji lada pung Allah Ta'ala. Jadi kon kata majasipa, tapi tobai napakanjagi singkaruan na kupung Allah Ta'ala. Mangok bitopi, makdaway pada napagaw inadita. No ditawe, nauragay tawe, lobas sampajang, nuragay tayo masapari, nuragay tayo untuk macawi kupung Allah Ta'ala. Maka itu dosa na isilay mancaji deci. Sinino masalah malabing kadari. Jadi kuang katau makaleti taja mo tapaturan buat dijaji capan angka na puji pungala. Iyaro na puji pungala talok ko Umar watun na ni semakade makanja selengi natungatungangi. Tanya bawa ngali na pugaw ino bito itawe. Watun na nisang. Demetome nisangi. Nama jasi Pak Riolo. Jadi wat dijaji ang katau majasi Pak Teta. Demetome nang kanisangi. Apa kuan katau pugaw dosa mato serimun rimaap. Ang katau madosa de na sampaja de na pugaw pasatuloy dosa ban na pugaw. Naramak kamati-matian ni matu. Iye di matu iye waktu de na pa. Waktu na de panatama naraka yerto madosa ero. Ipalepang ijolo. Alam dia tikung nadir. Demeto katau pakai nga ko. Kapag tikum tama naraka Demeto pakai nga ko. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Mapi balimani makaegay. Ba ang kasato pakai nga ka pun katau. Katau pakai nga ka. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Tapi lo pandangin temi, lo podami ka tanya bansa mo tu pakai nga ka. Maka dari pungan Allah ikomo tu balik puji-puji langsung masuk. Andai kata dia pakai nga alam yakti kum nadhi tengok tu pakai nga ko. Nah kada dia gaga pun. Dia dapat dibaca katok baik ku Jumat ku kampungmu. Dia ulo maka Jumat pun. Sidi. Mamau lu tahu dia ulo mamau lu pun. Mamiraja teh, dia ulo mamiraja. Masa pari demi mana? Kino balik, okoli masuk na lapangay mapabuti. De gato lawi ko, de gato mobi ko, de nang kato pakay-kay nga ko, de nang kapul. Wah, iya kumaku itu pala, iya to may nga taja ni lupa si bawa ko. Amoy di apagalat to. Sini no masal oleh karena itu pada ango biki pada dakwaki wat dijaji ang katau majake dona tapi nasabari idi na mainga nalo masapari si baidi maro masjid memakmurkan masjid maka orang memakmurkan masjid dijamin oleh Allah menjadi orang beriman. Innama ya'mur masajid Allah man amana billah. Ini terroaking masjid na pung Allah Ta'ala tau matapai mirip pung Allah Ta'ala. Oleh karena itu PR buat kita
Coba kare wani pema mo bikin taci dita. Taci dita wani pema. Tanna penuh masih dia. Taci dita mo. Ganda-ganda ya. Aku ya pernah menolok pandai coto. Kupole. Salah ba ya? Makundri taci dina to ay dinalay. Mamagi-magi na ringi po nga latala apat tiruang manandungang hidayah mataru-taru kang kana wadi padang kipogo pasurang po nga latala si pakiriu ti mata sumudri na po nga latala suruga. Demikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.